Pemirsa, vaksinasi COVID-19 sani ketujuan Majeng Krama miwah pamikarya ring sanur sampun memargi dawak rahina soma sani sampun lintang. Vaksinasi kelaksanayang pinaka pidabdab antuk nyaga yang sanur kedadosang zona hijau tur ketargetang puput ring bulan Mei sani jagirau kantos pemargin tahap kaping kali. Wali Kota Denpasar Igen Jayanegara tatkala nyelehin pemargin vaksinasi massal rahina Anggara sani lintang mausang makatah sasur tali diri ketargetang pinaka penerima vaksin ring sanur. Wilangan inucap kakepah saking 17 tali diri rauh saking krama sanur miwah kutus tali diri sani makarya ring wewidangan sanur. Vaksinasi kelaksanayang antuk maundagan turgala sani sampun kasiagayang mangda nenten kekeniang krama mapupul tur anut saking pemargin protokol kesehatan. Pemkot Denpasar nargetang vaksinasi kaecen majeng siu ulung atus kantos kali tali diri nyabran rahina. Dados nyane target vaksinasi dosis ka pertama sida kejangkepin ring awuku miwah vaksinasi dosis kaping kali sida kejangkepin ring bulan Mei warsa kali tali selikur. Vaksinasi ring sanur keatiang sida nes pengelahlah kasus COVID-19 turna dosang zona hijau mangda widangan pariwisata ring sanur sida digelis kabungkah. Hotel miwah restoran taler sampun ngemargiang CHSI miwah samian fasilitas umum saha wisata sampun anut ring protokol kesehatan. Asapunika taler Kadis Kesehatan Kota Denpasar Dr. Putu Sri Arminin Latarang pemargin vaksinasi puniki kelaksanayang utaman ipun majang krama sanur anut saking pewarah pemerintah pusat. Kuentenan vaksin sampun sayaga antuk tahap ka pertama miwah kaping kali. Vaksinasi krama sanur katargetang sida puput kantos tanggal 13 Mei warsa kali tali selikur. Krama sani kebausang sida rauh keayahan vaksinasi wantah patut makta KTP utawi surat keterangan tinggal ring desa kelurahan ring wewidangan sanur. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.